or survive a womb, mate for no me miensa, and or shankany backum, or shankany ni mate for me noir, no more front no, omune we me ya not and channel apampemu. Eya anopai fa ho sanu said ye sitie no twa na ye nhwe ne live na ye hu said ye be ya bia na empanimfo no mo mpotem wo no munya hu ye se kwan ye behwa na ya kai wo mo why ya mpachomate mo ye da ye da ye nua be ma Michael Akofia ma ne bon ye tie na so akosua Michael kan asembi Abrante Charles ne de ni tie se onya ni ti didim de no wotenche na pampem no saade ne ya ne yetaye pa ebribi na mene ene superintendent Alexander Oben edin komo no woka se post me ya misi post fo mu hunsu no mu ayedin o se ye ka fa edru ba bia na wabre wo mu ye nipa wo set se pick up eno no na chi no mo ka ne bucket o mo se ensese onipa tenem enso akosua won say ya man 40 na mu pa enkrofo e hokra de ya na enkrofo no doso omutimi tina ho bebre pa na omutete ho ebi wo kwa na omasori agina so na omasoso dade mu wo soro nti se ka ne kosi ya na omayese ekosi ya bose omayese ebi so tina mu ene ne keka ho na se ebi ona ka no eye enua ka kese a ede na ntwi a menim se wo anu a dade bi wo esu se eti dade ne so no no omutete so ya wo ye mu isho ya me ya mo hye me na say nipa no ho no ote obeye de me de na me kwa akoye me hu ade a obeka ne se na ba bia ote no nsura na wo ka sa awie a na watwam because the obebisa ho ne se onipa na ankasa no ne nkwa no ensom ne bo ana ena ya wo mu twam so aposifo anim ena make say Sapitana Alexander Oben say ye be ka be consider do be kura fa school fo nkwala say school fo bi a ena ne agya no o ma load o mo car na o mo de nkwada no atna bucket nim e wo pick up ya unim say abobo ye ya abai de bucket we kire o mo de ton nsuo fa nsuo ni ukọ emia hodo bi a o mo fa ton nsuo o mo de ayese trotro ye mekan obi ahu enye sa afa ne mampo ne yeso oh da bi nya ne o ma asem pa cho o mo hyeda fa nipa tenem e de koba me refi krokro ba menim se mate bunu hafo bunu hafo baby me refi this ene bunu ahafo bunu east wo mo me ensa ansa ne nyina mate se obi aka ho asem ye reporters bi aka ho asem ama mate da e ho sei ebi wo ho e na me kai se north so ya chichem but northern region ankasa ye hunu videos bi a yakotwa e de aba ye news a ye hu se nkrofo tetim omotetimu sa eti omotenema etimi omotimi chem bi a nipa nan ana nipa nsia na omotete ho na omo ekosa ha enti se posi ni ho a obeka se jai de wuye pani bi nkasa jai de wuye anti wan kasa so hu se enkwanye mienu na mde ba kwa to chacha ana wa hu se ba bia metie bibia nkata miti so enipa no so enu anu wuti wadwen na eda wuti nkankro no enti se enti a mo so wuti moto so a wo di at least helmet no sa de be ya se nkwanhia bi na wo bo ho a wo betimi abo wuti na de ye ni se omo aya na omo twi no se animu ni ye moto e na eche ni ye bucket no abana no a omo tena mu omo tie animu obi wo ho na ahye helmet na mo amotete eche ne de wo hye enti esese wo ne kai wo se nipa no wadwen ne nkwam enti ene ye sremo se de asie e wo sa otopulu ho no yenka ye nyina ye ho ye nu se obeka se ba bi ho no mo a you don't have any means of transport a different case ye behwe de mpanifo betimi aye nanso wo a wodi niama efri ahafo wodi free buno wodi free kumase wo ba na wahwiri atena wo niama ne so woka na pampem no mame papa sika ye eyesa wo bebre nanso de wa bre a wani no wa mre kra enkeye enti ma wonkwa ensom wo bo wan kasa busa ho se ba bia me kwotene se BBC a me nkwa be ye den bisa ho se adru mra e wasa ya nkasa ye fa ye nkwa ne ye hyebre to ye nsem na ye gya se posifo ye de enti wan so sebi odasani wani afi
utimu dwema wo ho ohu sa ade a miye me de me nkwa agura topre enkwa nya mienu ana enkwa enye mienu nti sese me hwe me de asu yi na se why all the an wan hwe su yi a de afa no so wo mehwe so no ena wo ba bebo no kwadu se waye den da bi eduru brebi a moma ya nkasa nso ye nkwa no ensom yebo ne awo ye no bisa ho se ebeboa me nkwa edi me beto assignment ana ebebo me ho ban ma me nkwa ahoma ne so na me owura kwadwo amoaten oye guta Greater Accra Regional Chairman nkodi nkomo wote die siye ewo Kumase so amazi edwadifo ni bi ene Nigeria sotofo ni bi enene nansa enu ane anim so yabo ma no ba se Nigeria fo no kobie wo mo akobie ti ho ene nso dawro so krebo mama ne se emamu abi akeka wo manim tuntum sa abrafo so wonom nya abrafo ekọ store ho ne ama wonom koye ye no na enyefe enu bi sa na mrahwe wiafie fo se mamoma ye nye ne sa efise Ghana fo binum so obabi bebre ye hwehwe se wo mo be ye de ye but ensese yen so ye de mra ne hye yensem enti guta ho aye ha omo wo Kumase omo anante se ne sen eja mo ate ma che papa mi Jesu empomu Yesu adom eja niema ho ye fa da bia no anim aye so na won kyere me be dawase na muko Kumase mo anante se no etisen papa man for fi dikete na nchia Ghana dwadifo nyina na memma so am magazine fo amu o ma ya de a kire so ja ya guta ya o mema okay anwa ni si ye no ja sempre yin tire fi ma si jump nti de na ya kokoso no na ebobo ba no ntempa anwa guta mpanyin fo nyina ehia na mpanyin fo so fie no ma hu se so mama yemu bitu anama ba Kumase na yebeka regional executives no ho na yehwe tani anema ekone yi tu yi aninya ba ya afam kaka guta mpanyimfo some of the commentaries are koso ewo TV ni radios ni afam pa aden anwa na di nipa mienu eye ono abo ano dompre ena nana me dinu me tia na abo a kire me nana ode ne ho owo Jubilee House or so na ye deputy vice or no anwumre no na deputy vice Emma die garages eno anwumre na akwasua amosa ene ni twetwe komo wo UTV anwumre no okay kan sembi a guta ye afem yes rempenyu Deputy Director of Transport nana and Director of Transport no nana kwakupon nana kwakupon me that lo idie so ye nintem anu a ke kan sembi my guta ye sefem ye ono no die no ma mini kan ye ono no die no so o se yen tro petition and vice president ye kire na say na me ye ni petition bia tro every vice president asem na senior vice president asem and for people are flouting the laws of the nation na ye ka and writing a petition through him in his capacity as what in his capacity as the Director of Transport and in his capacity as the vice, who when the president is not there, he acts as the president. Oyima assembly esi and Kofu buka namra. Okay. Yeka mate committee a mate ye no. Say ya danko da drill. Ye adwuma kakra mo penyansa pan. Atwi moni. Na sa assembly esi na wo beka. Wo gina ho no mo say obi ni kwan so yesi obi ni kwan so yesi twa nyaba the gang guta for panyin for ye kan say edu kadiem na so dia almost obi ni na ho kwan so be fam na se nsem obi ni ho kwan ye gitum say panyin for say de ho na chichiri ko ye guta for ye so say ye nkwala na mo so amana o mo nto kana bla ye so ta
na asem si a ya yam pam nka no kra eno awa asem a ono bo ano dom pre be gina fi case ni su kai ni abetu wura ho nana tobo ase eja mo ate enfa no makọ nana pon wo ka den enti na moni abre no ya nana pon kan ni nya adwene se asem na eti no yan tro let him putting the vice president petition of vice president what edi me petition asem de here asie se ebinom akototo alatafo ni store mu no se mema wo munye bodwa fi semra ni tia no anu nti yan tro let him petition the vice president we let the no mo petition no say asem na no to GTV no kan na mention ase yan tro let for what en comfort to Ghana mra ndiye de echikonfobia obi bu Ghana mra bia so a o se PTG vice president wala ebiso amoto mo bo anka mbete na se mo petition is already no matu ho anamon task force wo ho enti se ebia task force no se de na wo ka se I say eye sham bi adanko dada adwi bi no mbe ye no enti mo nko kai no se yewura ye da mo ase de mo di kan ye na so mo amudi adwuma ne ma wo mo no em se wo mo nye o na de ekoso ni a enka nana pon susu ye waka bone wafom wafom kaze pa so so ye vice garages alon to let ni nyi ne kini ne nko on tro letter no na ya zini akoso eni mo se echi on mo se Nigeria ko echi a ye ka no mo ebedie TV so we no mo defend no ebetom le bi kuta on ye nka hoho asembi eja mo aten serious allegation wa mo na hihia wo mo chire wa mo na hihia wo mo chire sankofo no ebu wo mo na kuta ye nche se be press conference. We will name and shame. Okay. We will name and shame. And the time will come. Almost so much is a omunya den. Almost a time when the Nigeria for an after. Ejika omo. Ya some more car omunya omo whoever you ever we will name and shame them. Okay. Now small time, as I'm promising you today, Buta, we will stop talking about foreigners in retail trade. A time will come. And that time is very soon. We will stop talking about it. All that mean about it may be a thing come on make catch or more by the threat to our security. But because a certificate yeah and fast fight further no you don't feel serious. Me go school kese you feel serious. What e beba. If you catch an upon said also a vice president Emma Garageta any spare part or no letter no fanko. One businessman, garages, car for no business caseba. Vadag for no one, or no, honomono, and your guta, on your gutani, or a vadagini, vehicle dealers for no. And see, Momo dear Munaba, and woes to Suamamo, are they in Tumofo? You're tear for back already on foot. Okay. My memory on another person. May catch on now, not on our don't press. Yes, nothing. And sometimes, you see, we, the executives of Buta, say, and you may be saying, but say, you MPP, you know, comment the way on our don't comment now. When you have probably been the my story, yeah, and yeah, one more pin is it. You need to say MPP, maybe a casta or 1969 at the back of it or her mind. We know it. Oh, dear. 1969. 1969. About 70s, okay, 1969. Yes, your papa busy in seminal, we nothing in you see. So we are penny. Now, see, a terrible one of my thank you, friend. Ministry cannot mean about me catch us. Oh, after my move with some men and say, Ministry can't one. Me about thank you home for something. There be. It is terrible one man, same sick. That's the astronomy shaker. A yes, so become one more tomb. Dance Obama one not do a construction. You catch on number another present. The stop in my me papa we know a jam a word. Now, my school dinner word and minimum womb.
na me de to hwa na nka me nya ba ne ya akwa man na me nka me titi me mo wiem hwe no school hwe no law school na o betra me na oba ye mi tuni ama no be hu document te ye ko ja mo te o ma mi wuye o ja na wo isle go na wo wu ni mu no na o be fa ye di du quarter na judge aka tell say ade na watena ho dadaada afi na o de documents ne ba ta no no ma no mbrɛ so ka tell say gutafo ejadifo atena ho sam saa emra we wo ho no dadaada afi na omo eye de ade ropa ye say ropa mra no ropa ye say ropa mra no ke da ho dadaada enye na so mo ba mo so mo de be adwuma eja mo aten edia ina nra me ne opani a no don prenkomo no wo kan ya eni ti ama ho nso ahamo adia o kan ya ama yesi afrem he was one up and coming guy na ke mu bi edunati but enra I went tweeting to come back and render unqualified apology to the entire business community say yenya tena ho no ma afeni yesi yedi mra ne be adwuma eye bone we are sure say okansa mo business community no na matena ho before tena ho no ma mra ne yesi ho no mo no ya tena wa afeni yesi yedi mra ne adwuma okay pa mi no me sure na me ka say me kai ni say emra bi say GIPC act no e ka say ne we no e no ka say ya tena ho nti ye no me fa ni say yen say oman a ye enacte emra no nti enye say specifically adwadifo ye oman mra no fa ho mo ho no e no ka so matena wa mi nya ba o to no mi say sa mra ne fa ho o de mra be fa ho a ye di agede e no ne fa ye ho. No, I see. As representative of the people, I want to be human. Yes, I want to say. So, almost any kata. Yeah, almost component to almost say. Are and Crawford when it thing almost dream. And almost why am I a core parliament out there? No more kata yanka say. Say it, that's now. Then everyone say, Omun say you were penny. A guy na sika airshana on na yena said yes and ka woshema yede mra we ye adwuma ya onhwe en ka ta panyin na nka metu sen ko be address no me ka se ya tena ho ama ya hwe mra na han afi na yede em se ya hu se nsu bi to ene ya sori nya ba ye ka kire ga na fo ene ga na panyin fo nyina say ye gutafo no ye no competition ye nsu ta ho fo beba ye krom no ma be ye adwuma Nemum asumdua me ene wo Ghana for amana ba wo man ni mu no ta asumdua na guta mpanyimfo pese Ghana timamufo no edidi ho Africa country ben ene ebeto aba incumbent president or incumbent candidate ebenya 49.7%. Yeah, ebeko second round. Africa country ben ene ebeto aba abrantia wako first mazan ko tim ko second test obelusu no bekase for the sake of the peace of the nation, Majiatu, Minia NDC ni, Minia MPP ni, Omana Masumjeba or Mayumu, eti Omana was it, Ghana, Asumjabahano, a whole what in the near Mabano, but one Ghana Nino Masumjabentia, Ama of one, a condos of the Bahano, and was a Ghana Nina home for so, and for so on a campaign a Ghana Niba Fasonia, a quan in the say, GIPC Act X 5 27 is said. We are what budget mount to me. It will need to Canada near Money Bar, Faniman warehouse. Then in your watch stop for Faniman Mano. On tongue, on turning fast only. In your pinko bonsa, in your pinko yassi, in your pinchian of the school fees, no about the umbrella. Number of what way the almost there be almost in your warehouses, almost in your wholesaling, almost in your manufacturing. Budget, yeah, no, men are not a queen, so one co school piano in your shop. Any business, be answered your first to just support on your man, and I hope on Sunday. And our leaders are sitting down on consent. Nana, Quajoy, won't say, the honorable are not on preca, and you're on Nuche and I know Walkasa. Now, Brasil, your fear, Muna, Muno, and the chamber cry, 8 and for set. Yenya, she ye,
titiri nsɛmtwerɛfoɔ ne sɛdeɛ yɛ ka asɛm na ne yɛka no tɛtrɛ yɛyerɛ ne yɛde afra latafoɔ no nyinaa enti wɔn deɛ ne wɔn aka dada no ɛna na wɔkyerɛkyerɛ mu ama yɛ nti woyi wɔn nko asi nkyɛn saa ɛnyɛ bibia wɔ maame ɔbaapa obi ka asɛm bi maante na me kɔka bi a ɔtena nko ne afra me court me so sɛ gya meni nani agya na wedi de okai on na kai a mete o masum enti minka se bi ono pe na aka bi na mmom on na kai a mete o masum enti ono de mete ye se mpanyimpo ye se de ni ehu na aso ate na anu di hu adanse enti so bi kan bi abo mante ono de ne de eno na afi na me ye ready na ma bakuma se na me se ni de agya TV ya mi ntimi nya ahwe yi me de to ho no mo a me hwe ena me te se onu abo ano dompe woni na etwetwe nkomo eti minka se bi onu pe na aka bi na emum on na kan ya me te ya ye ndie me ka na o te kan ya me timi aka se be ya nkofa asem mre me eti mi diafo bi a ya ye tweme yere de ye de mko gina pie mu animu a obi ka bi ama me okay enti yate ho na se na uko kuma se nso ede na maya masesi a neso amanzi wo betimi akobie wo msoto efise ba ni se ya Ghana fo ne Nigeria fo nyina obi antimi nkoton wade o ti ubehwia na no so sika ikwa na eko neso bosia interest wo ho enti dia na mo twa ye be intuiti all the sector association the almost this to emulate what has happened in Nsroma magazine okay obia mpanyimfo bia man nkrofo orders that's a mpanyimfo na also mo de mra no ye adwuma so mo nya dia ba bia hofo bia ye bodwa bia no all the sectors so make sure say they will close themselves down nana akwajo o say dey me say all the sector association all the regional executives they should emulate what has happened in Nsroma magazine obia make sure that what obia oye bodwa juma against the law no onko to stop no kwajo untumi nyesa wo yesa wo hye nkrofo kutupa wo ye takra wo jem oyema say o citizen arrest wo nti obi to kan na mra obi to kan na mra anya citizen arrest ne se wakoto so asi wanim na wacho nipa ne mu kwia na se wo gina homa so a wo to amane se amanfo mu nye sei de wo hye nkrofo abahye bone o davi o papa onyene obi emrase na nipa ne meye bodwa juma okay ewo marketing mu na law ne say at any place the nipa ne ye bodwa juma dia once that person is doing that petty retailing no what you can amra it ye say obi akutupa Melcom ti we enka so obi ankoto ne sopum kwala because Melcom kwala shop right they are operating within the law it woman no ye kan asema ye nkan komo but oma bedu jonumu e dey store every yensem just 3 times the price ne there ya ye mpanyimfo na twi o mani so o mu huye no all the sector association obia make sure say bodwa tuma bia hofo bia ba mu bia no omo koto ne sopu kojo opesa oyo nene basabasa nsi munyanka sei kura no hwede na mrantie ne ye enura awia wo hwa abrantie bi se grease o sadie yo awodi ye ne ye sei na ne agina ho eti oye no ono mo kire ye no na makwa akodu kuma se ani ko o mo de ba me so se ma me na me be se o mo bo se adwuma no be koso ama there will be sanity in the market anwa we are from mpanyimfo am no mo ko iri be sekan any continue on the case in yeah, a no hotel I'm copy baby bataille because I gave them my word. Say, and when you form committee now or mateno, a payer juma ama sanity about marketing mono, and when you for a year back you your Costa Niama, a DB Batia by your test, GR reform, Ghana Immigration Service. Only now, Matlada. It's going forward, and that is the way we are going. No, Kojo yentimi nkonesa. Kojo say yakonesa. It is the way the master went. All Ghanaian traders, we will trade it still.
Kojo yakone sa na yamfa buo ne ani die ama emrahye bedwafie a chiame tie ne title ne kra right honorable speaker dano evise wo mo kra de ye ka kra no wonum se mususu nka mo ntomo boase na afa wu de wo matu yafuse ya wie no wo so gina kire to mane hye nkrofo kutu paye takra wo jam se hey mo nsore mo ntoto soto mu de sesen nya ba me dase on se mrashe bije for on so bia ko mayanka to koto na ma ope atata sine nhwie chi e so wado by still near to the area. Now, University of Ghana, a career so baby at the Omo and say, but two, the almost almost sorry. So, we now go past and say, I go past and say, what done also no pull no, it's now. Also, I mean, sorry, young Ken, which I was a glue day. You crying and count down, what's the climate tonight? Almost so very cacra, almost air to a yampia. Na ye de omo man se mran omo je na se mran omo ntimi enfo so a omo ntum mran mu anaso omo amend law no omo nyi 27 no omo nyi film abakojo se wonim se omo de omo hyewi a wo mawie ye wa ekuo so e wa asede se wo be hwe ne se eye adwuma nsoso wo ho oba pa ekuo ni ekuo be ya ye what say police in your case Yebewo immigration for ho, yebewo customs for ho, yebewo even Ministry of Trade, yebewo GRA because tax system wom, enti GRA for nyina, and yewo GIPC. Womu no mbehwe say emra no sei na eka title GIPC for womu chi womu na sese obi asode no womu chi a na womu afre post say enipa we ye board na yenche enti mu meche no na mo hwe nka maye enti omo no mo beye oba pa ni sa ko ni no mo yo mo djuma ka immigration service on am pesa me ko immigration service akofo omo ti ko mu ha no ma omo ye nyema ensem pata nyina ha no immigration service for the sponsor omo akofo a omo ti ko mu ha ya omo ye kidnapping Omo eye nyema ensem fata nyina no they are being sponsored by immigration service. Kojo na dia wo kan sem wo so kan no waja ne saa wo nyina so bia. No me no nya interview kan kanya ne saa da. Ma me tell you the reason why I say those criminals are being sponsored by immigration service. Kojo meson kai criminals ni free wansa e fi se court nyan kan se omo criminals. Okay, me there's a law no me nko biaja. Inwa ba kramada ma o hima sa we ma yiwe firi. Omo di se asem ndi we be nem omo ye ne ma enfa mra kwa mu nyina e wo kro mu ha no mo no. Me say they are being sponsored. Yeah, omo ya hofo. They are being sponsored by immigration service. Obapa say wo eboso ana afeso na wo ko renew o resident permit aso wo tieska. Some media me Ghana need media me renew me residence. That be me can howo, me say howo. So wo tiesika na me boa. Ne won hyehyɛ ya wo befam. Ya wo betua, wo wi aro say tiesika. Eti ye ba kuma se October ni mu na ye chi Nigeria for any area for any India for 187 no. Na 3 pe any resident permit. 1 pe and na work permit. It is a nipa 184. Now, obi any work permit, obi any resident permit, immigration service, and come up fast, and obi 100 cities, 100 cities. Anybody 184 and guy saying that's the kind of immigration service for 10 years, it be 10 years, it be at 15 years, it be at 2 years. Yeah, immigration for money, no. That's the kind of mutia. And come to Vanya Bibi, one you know more no. Or do you van ko high car? Evan ko kidnapping. Or do you van to you put to minimotum? Evan and regime go for bad. On to me more says the canano. Evan come if you rabia or petica 10 temenia. Yeah, I mean to get any 8 years rent in a shopper or sister. On to me van cajon, non ko just our stop no, and near my ecosi. Okay. Kwajo na dia ye nyina. I was from that home.
Kwajo de ye ne de wo kan ya dwen Ghana fo nso adabia ye kan se Ghana de tokro bon bia mu se ye ko hifa kra Kyrgyzstan wo kwa koshia Ghana ni ho ya dwen Ghana fo nso omo wa ma hodo so se mpo Nigeria ho na akra wonum ti omo so ye adwuma se ye se ye nkrofo wo jamom omo sori ne omo sori a na se omo so ka omo ho a ye be ye ne den Papa me da se na say o man paniko Papua New Guinea say Jamaica ho na Ghana ni bi kra ho je di tu kwan na me ne o ka say Charter House Ghana ni dia na Nigeria ni dia Nigeria ni dia Zenith Bank Nigeria for bank okay UBA Nigeria okay Access what was the Ghana ni dia kwata ko because they are operating within the law. The emphasis within the law. Ghana for almost 2 kind of 1 for 4 months. Almost in Raso. And I'm say, on penny form, but say, good at the Casa and we won't you. That Act 865 no. Omuko amend no mean for say, Obia, Tiba, a Jumabia, or what you but once a time ran over. But you won't share. One say, Adekye as a kuteja na no. Vita na tuntum ketua na etuache no say ade ni na bedua cross beduasa. Enti se ye ka se ojambom sectors ntoto omu stores a enye emrakwan so de animu se omu ye retail na. Ebere ben ye benya e be cheche omu mu se omu nua bi mu ye ni ye ti se de wo kan. Won hwe ani baba ya ho so no na ayese Africa de ni bi wo mu krom no omu so omu ye anything na mpanyimfo se mu de mu nyai na mu ntomo bo ase na nka jojo omu fa diplomacy enka ima that diplomacy nsemu so only akola no kwafu na o sene se o yedu via kesi isi a ye be hye na wan so ya o tena ne no kwafu na aka so be so ya oni so wo panyin no nka no kre kana mpanyimfo asayembo that you journalist dikano was a prayer what's that say what's him for now many so na ya na o na o ka ko Ghana journalist ni ko cover ubia obetimi akansama e be 3 hours then so some o kan na kitikiti e be se baby no de be headline some of when you are saying BB expression the jomo pen no mafa but wait here emra no book ye 1,000 pages now 1 page and the coverage for ya say afa ya sum ya do almost near 1 million mu no any be this for okay it is almost pre on na no amekase no radio so if you penny bi frame and am say ha e ka am de o frame e no sam sem no Nsroma mi ma ba kuna me san ka wa ha the Ghana penny for say on the man for ba yekum any abediga nya yesra o mo say yesra o ma yate ya jatu mo munye bibia amfa mra no omumra no mo yadwuma na nya yesra o mo ne say o mo be ko prime minister abeyi MP yen me ba bia me o gisu dwaben me ko do se me so nya Chinese ni na o be ye me MP o mo so makwan na ho so ma se bedwum o mo makwan se Nigeria ni so ntimi contest. Yes, young to about Nigeria for China for India for Syria for no almost some man na sebejum no almost some may mama yen. Yes, you move because you be never so Emma muda if you say Ghana ni kra wakwatena baby a wo honom citizenship wo ye ho ni no aha wutumi magina ema ni yeye na wo enya adwuma Menyaw. All the end almost a man in Yajuma. Aye. Some Mirana on our chief Unisens and Yajiba on Jabako. And yes, I'm Mirana being a similar. I watch the IPC Act 865. Yet the boy at home by. Because before the photo and the budget. Yan said the own fan no years and uncody. Samodia Mra and Mam will be my contestable man, Masabijum, and Yakayana Mukutu. And I'm saying before the study, the Tijomi bunch of body, Eton spare parking, you know, yet the idea, my 500 much money. Okay. My ancient say, no way forward. I was so I say, as some jebeba anything. Cause and now you shall quite say, business beba back to normal.
Oh, business in the by the way forward in the say. What will be a Ubugana Mras to be a jai? Kukuni Jaya, take a council big jai. That is the way forward. I see. Could you? I'm watching. Oh, my me oh. About oh, maybe well, my mamma did do. Oh, if you know crown with film, we know also do jamming. A woman, me. Sir, I meant to one kind of man who's a business you call ye. What's all business you call ye? I kind of friend me, not meant to one can. I should me. One with me down. Mate, now when your man is soon see out to was a my why, yes, boko. Stepping your man, be I in your either or not also to anyone else or no, you're on social media. What's your tapo? Quite your that's a pan or pay. You, Kojo Amwate, a Greater Accra Regional Chairman Emma Guta, a Ghana Union of Traders Association, and a Yeneno Ekudi and Komono, said the Aya Nesayo and Tiendia, Yedia Wadaho. Now, more a see a mamma monka, Baku Keodi. Kofi ochere dako ana princess aye ke odwe kwakuo freight forwarders no ana jusum potu abe du baako afa na no send me message or say something is coming up. What thing is coming up? One who says still maintain wonka o de ehye ho na ekire ye behwe akosia said the aye ndie kodwa afa time nyina nti ma me mo so to na fe e was here kana sa o how ni free home my no cre me da se what ya ti ma me fa no to na fe why you free daily graphic and pay Martin Amidu speaks takes responsibility for defects in a guest charge sheet me who ade we dey no pay akosia mesere once I'm like hey papa na say responsibility in the one na be fa na ka ho na be fa daily graphic this is no news responsibility na ka ho na be fa akosia nka hwan na be fa obi ani ho no a e be fa e bia na ne deputy na nka wo hwe deputy enti we dey wonyai responsibility dey ono na be fati wafa we eno ano no drivers rescue FPSO Kwame Nkrumah worker who fell in ocean edenya me ase oh so is divers and not divers Hawaso mines demonstrators will face the law says minister and ensure protection of all residents IGP direct police commanders na me can divers na me can drivers I say nyehu na say return no kra arunu timi kodi energy and it is normal yes almost here trendy pa me can be pa na return almost spelling no RET U N R ade brofo no say ja ya twi ni ente brofo na mo amaben so say Germany fo na ya no mo ntro ya na style bi sa brofo na do mo ntro ate we dey anu dey e be English word dey sabi right RETUNR I know me can't drivers for you should understand. Na me wan try. Meti hey. Ejaba. Mami mo bon krata ni so ati. That's the way ya BSc pen. Ai. Eno so krata bi sa na wo mo choye na eno so mistakes be. Oh, and your marketing kiti bi say na na say de ye mfa serious, but e serious anyway. Because I say omo ama no ni na say omo hwe be ka say we don't pay attention to details. Yeah. Enti better say ye mediocre. Ye niam sara biara. We don't pay attention to details. Enti na social media for nani abre na. Because obi be ka say asam na wo ka no susuka. Nanso ade no ya kwa do be ka che say de wo mo chire bi mo amu ye twa mo ntebro ente brofo kra ente brofo school tie unko school nheda nu be na mo amukodu achi na mo twa brofo ne say so ahu eti o man kenkan mu na o de koye no amasa pona se o ye so for ma me won kasa akasa ni bi ahwe for me ceremony di ama me kan ma mo me ye nyon so daily guide alarm blow Sakawa boys hack back telcos CK to them go some oh may his soul rest in peace over some for phones laptop screened and then Oshie under siege new crusading guide Supreme Court throws out Afoko government condemns attack on Nigerians then Ghana's economy grows by 6.7% in first quarter of 2019 JSS so the Chronicle go to court MPs poke fun at Ayariga over fracas with Amidu. Parliament on them say secondary school no. I say boche no. Boys omo ha no omo di agro kakra.
almost ayarega. Budget deficit reduced to 3.9%, and you say what is a question? But we don't have money to service our debts. Ato Forcing says so. Budget deficit bar from the year then. Daily Dispatch, Ghana has lost 9 billion Ghana cedis to corruption in 20 months, and this is according to CDD, Center for Democratic Development. 15 players to watch AFCON at 2019. How? Any maduba, ye become once. Yeah, Romeo be become once. The Ghanaian Times, illegal felling, smuggling of rosewood, 200 containers shipped out between January 2018 and January 2019. Power outage hits Volta OT region. Now outage ni say womu dada. Agosia wo enhete. Baby tesi a. Hete kom ni aye. Ba omu de no de unse de sika omu say omu dum no 2 days o. Me kwasiada wo media ni edum kwasiada na juade be chen juada aya ni se o bia bibi na abasa juada the whole day ye kodu fie wo fra omo say ye LV ya na me say LV no muni bibi amudi be hu ana oso ye no sa no gise customer report na me say ntimi area mu me kwa adwuma obi a me report ada me ni madam for so ye adwuma o and am say two patches say obi a me report o say o mama ye ni we mu de ne de ya omo say I say transformer a blow no and I know so a sabotage. Daily Statesman, Akosombo was left to rot. Alan briefs Parliament on how NPP saved ATL from collapse. So ATL is back, Yeah, then Yamia say, and also en Chelbon say, "Omo ton to man beka." Na no me koto Father's Day to Marco Mama say, "Ejel say kojo." I drank Akosia and to many people who are missing away. So your friend is saying. Dino omuba utimi say yes baby free ne free and so na ye fie abosia e ye Ghana design and e kita for me no na menti eno na menti ase eno so beba Ghana designs no omutimi koye bi wo China ene amanone ankasa different places no mo de aba eno no ye ni bibi e bo ho ban se bi obi fa wo ka wo mo ton na ka ena eno so ya wo bi mi kai se kwakwa bi tumi so eno wo makoje nton akwa no wo makoche no and so steady e wo me se mi amani mi bisa nipa ne say na we ye friend is saying me na me ni maybe that have been to see there be enya bi to body chamba you say and I'm say but e fie abosia ye Ghana design o say sister and ye wo pa and I'm see you me dance na me come baby me bo amanye. Daily Heritage says that IGPCID boss hot summoned by angry judge over Gregory Afoko bail issue. Also pa kosia be yes obefa 1 or 2 be quick na fe krata be University of Education. Professor Austin and now Augustine Nsroma Mabara ye yina dino makenkan no achem akoyenko yo abusia for me the Daily Graphic na efiti ase Daily Graphic ani mu ha se ko krata fa so miensa odi owura Martin ABK Amidu special prosecutor odi nimfonyini de ato ani mu ha na o special prosecutor Daily Graphics for so money ni kodi nkomo ye wa ha na watwe ye mu na ebeto dwa se ne nsem enam so ama wode emrahye bedwani akwakoja me kire emrahye bedwani o boko central no nyamfo ma ha yarga akogina no kwadu ode bo no be se emakomako enum no emu ba akopɛ na se aka a wo mo ye beka so mo to asenie no so de edi kan de toso miensa de toso enan ene de toso enum yabo ni nyina ato agu e wo high court wo na abra ye bo nsem ni gu ye no na Daily Graphic e she da kwa ni nkodi nkomo se na se sobo no de bebo hwan ene se sobo no mfa ma obi afa bo me a na enkrofo ekeka e bia asam no se de ase akona hwe yi adache bia ye kwa ye ntimi nkokot na o se ma obi anwene saa ye betimi akokot o de sobo no bebo no ho na emom wo ma de to no de aye hweso na next time ebre bia wo mbekọ court no said ye omu sike ka wo nkrata asembom no wo mbehwe so eyie na ma ye ne ntentom ye say we na akwa ye so mo de ye asua de na ma ye ne yie na ma timi de akwa piemu e wo court na wo mu gidi se enema nyina be na mam onkrofo enwene se asem ni nyina na abo ato aguo akaba akọ wo mu guso enti wo de wansem e de aba e wo Daily Graphic mo na mi begina krata fe to so edu ensia na no ye wa ha na enya mfonyini ni video
Efri awaso no ewo atoyama ntemu eno eye bauxite baby aye two bauxite na eja ye de kwa amano ne ekoton na adwumayefo no mo no chese o marketua any working conditions enye yie o mo aka mfie bebre nie esoso enhye da nko yie nti enko yie no enam so ama mo ye basa ye no mo ye ma ne broso wo mo ahyɛn offices afei adwumayefo mpanimfo baby o mo tete de ene o ma fa nche o mo cars ni bebre kwa no mo twa agya to mo hye no eti wasoafo ekokopie mu ewo ho enam so ema mpanimfo kyerɛ sɛ de ade na si aye no wo ma sɛ japade pa eno wo kyerɛ sɛ sesi ai de wo mo ehwɛ anipa adwumayefo no mo yɛ sa de no wo mo ebɛhwɛ ne atwe wo ma so mra no ene wonom ebedi eti onimonyamfo kwakwa so ma kyerɛ me okɔ ekopie mu wo ho a wono ene mpanimfo ahodo bebre wo ne hwɛ ensase ene oba de ne ma wo de adomye so ena afei so commission mo hwɛ mines so wo mo nyina kopie mu makwa kɔhwɛ ama eno no wo mo ne mpanimfo so akasa na wo kyerɛ sɛ FPSO Kwame Nsroma kratafa to so dunsia wa daily graphic mu watch I said Jumayeni back or your subcontractor. Sa contractor wo ye adwuma. Adwuma no wo ye na obi nim de si ye. Daily graphic let's say womo abrasem ni si ye no mo ehuna de property. Wom ko busan so mpanimfo nhye dan kyere mu yie say bia wono ana free hokoto ocean ni ma na nsuo ni mu ana say dabi wom nkyere mu sa na emom wom kyere say abra wo to mu na bra wo to mu na pe na divers wom a wom timi dware nsuo mu esan say adwuma na omo ye na eposo adwuma na omo ye enti omo timi dware nsuom se ko basa oye na bi sia wo betimi ahwe na omaji nipa nkwa enti abrantie yi omo kyese o South Africa ni wo to nsuo ni mu a twon e na omo so to ano osisima makomako duntam no na omo yi ne de na pie dada enti omo kyese sesi ai de wo mo ahwe na pomuden ho ensem na de property no omo kyese na o hye bibia obi anyina ba bi nka se ade omo se de sisiesie omo ho na ye be safety wear ne na sefo ni nyina na ebi hye no so otonsuo ma nsuo no mfa ne nkɔ ene ne nyina no na ebi eka ho nti ye kasa die subcontractor ya ye kana se South Africa ni ni didi omo amfa ama eto omo kyese divers wo mo dware nsuo mo ni madware ye wo nsuo mo akwakɔ yi no de no aba ene daily graphic abomu amane anope mo o time na sa won say wo kan ya wo say subcontractor we South Africa ni won say wakaka ho what therefore me bo won say wakaka wo say we South Africa enti ade ne de eye kasa sa na ye beka no enti suspected kidnapper wo ye die ni wo ya latani wo say yeah enti me kan sa no and na University of Education we ni bakrata no omocho no enra 19th June na registrar enanisa ehase e wo wonom letterhead so say na oka a press release and was say Professor Augustine Uzioma Nwabara dismissed from UEW and say the University of Education we ni ba say wo yi professor no edi wo mo eye ni tipo nsemfo asa enkono na nsemfo edikan was University of Education say wo ka che Ghana fo nyina say asema asie video na enam ya sa professor yi ekasa ewo mu enam social media so a Professor Augustine Uzioma Nwabara ekasa wo so no wo mo fa no anibre so e fa no say eye hia sempa ebiem Augustine Uzioma Nwabara no wo ye professor wo chebro for kasa English language ena waba sabbatical leave na so wo ye adwuma woni krom na emom ni leave no wamfa na fie wo de be ye adwuma so ha emra kwan so waba sabbatical leave or Department of Applied Linguistics free October busumi dunim afra ebiem sa video no a professor no kasa wo kan semwa ense emfata emfa ni monyam emma na ense se also kanisa na emwo mpoma na adwuma no enkoso efa Ghana eho yen my Ghana sa no mko se our country na afen so kra no Waka history bi ewo mu no ni nyina no enya de a esisi so emfiri wom ho na wom se university no wo twe won ho firi ho na wo nyese wo twe won keke wo ka susu dua se professor ne kasa no wan kasa ye se de ese pani kasa enti eye gross irresponsibility na enu achi enu wo se university no asem aha wom papa na asan kra so aye fedie
wo ani enim kwasiade ama wo mo se wo pani te se professor no wo kasa sa sebi wanye ho kakrampo kasa watra sa enti akuakuo te se Ministry of Education any empo omamu ni nyina no wo se enim kwase bia sa de edi abre wo mo no wo mo enfancha na se de enim kwase abre wo mo ene wo se university no ensa kan video no ebie no wonum ensa so mu apen wo se disciplinary committee ntina se na wo mo enye mu hwehwemu wa fan hwehweye nyina so ahwe video no aye enhwehwemu de ompese wo mo kan ye di nkan wo ka de atudwa se hostel baby na wo no in the past host or say there indicated that it has in the past hosted until mo ka say enfie bebre abese kono university no enye prof nkwan ni obi odi nkan a waba ha wo maje professors efi amahodo so impo wo manya Nigeria professors a wo mo be ye adwuma krogen be kira adepa ebe kasa kasapa kasahwam kasate eye wo madwuma kama asembia ama ho wo mu ni wo mu tena ofel so an wo mu suban no efe professor Ogesen Wabara die enye yanka kra na nkeye enye fe enye subampa na ene n'adwuma ne hyehyeye no so ebo ebra university ne se wo mu ene professor Ogesen Wabara uzioma efa disciplinary committee mu enhyehyeye mu nyina ewieye no wo mu ehu se wanya de enti enei wo mu ayinadi dismissed na university ne se wo pachew kese wo pagana fo nyina chew wo mu gina professor nanam apachew so wo pachew krom be permanent fi so wo no de ne bai wakoka be ka wo modi ani guase ne bia san wo mu enti wo mu gina nanam apachew sansem na wo kan ye no wanka ni ye enye fe enkanka de na efa Ghana school system ne ho educational system ne ho no na afa wo ma science studua aka se wo mo ensem no kan ye no so na eye inaccurate factually inaccurate na insisi so enye no kre se Ghana niema ye ade kira ye kire no eye inferior hwe uni ba wi Ghana fo bi akoduru omo de Ghana degree ni certificate ya NCA papa yi wanko yesi wo ye adwuma no oni nasa en wo bae papa no che enye Ghana ha no wo sha adesua ase ai na aka safe ho we nyina musi enkia no ntum okay we makama no atom but we university ne neka enti wo mapacha odi ama no cash yana o ka ayi na na me o ka cyber se yes, no and the daily guide de aba wo che se nwumaku ahodo be se dio wo twensia ye ka say wo mo wo so mo change wo password o mo change wo password da wo mo computer so wo mo system ne so esan se ne sakawafo no nye sakawa na wo mo ye na ye nim no o mo call another level na no ne ye ka se momodie ye o mo timi ewie ye si telcos banks ani nwumaku akese a wo mo wo information no se sakawafo ne ho na ye se wo mo de wo masemaduru eti se wo wadwumaku na computer si ho a password na da so no e ma ne nye din nko a e ma ne nye numbers nko a ana se e ma ne nye bibi o se wo se odi ni nyina fra se numbers edin na the capital letters small letters mo pe bibia simple no simple no mo sesam esan se ne wo hwe daily guide animu a edanimu a se de nkyerɛkyerɛmu ni se brand ani ho but me gidi se daachi bia no ye beka ho asem we ya so obi koye bi ni edoa na mo se me enka ba bi ofiri he ye beka da akosia yo ya kwa de o se yeah final word ya say ya pamono yes I don't know simple Baba yen pam no sakwa. Okay. Police for crash no. Enti pamu we no university ne de. Enti posi de no so ene posi for e de buy set. Wo ma invite no mama ni be ni ya caution no sa. But me problem back on Nigerians na no two omufo no. Okay. And no subscribe it man because wa catch romo e komutrim. Enti omo nso e se e hwe omo chiri kwan na be ya ni ba no mani ma ma o nti be den nyo no nkwa na kasa okay enti embusa no omo a woto nsa frɛ wo mo okay aw no mo kasa e okay enti omo o si ebetimi abɔ awura o madwuma yi afiri ho ana oh daddy
Asem ni ese wa ka chiro mo. Ako muti ba wie. Enti ji sa de ya sa ko ya sa ko be ro sho mo foforo. Enye be ya nka sa go funu ya yi o mu nyina fi Ghana. So mo de ko mu nya nya boni o. Na yentwa mo mu nya boni ansa. Yete ada parliament for aba say ye tu mo for mo anti. Yete ye but ya fa bi ye beja bi kan de ye beka. Ye beka ba ye ka bi ni se ye ka so se we mu de o mu nya boni o no. Se wo ka ye na wo se papa ni to so no papa no South Africa. South Africa. Sa ni e ka no. Enti se abasbody bo asen ke be bondi se for fi Nigeria. Unana. Na wa ye kan no kro. Hey boy, what ben what we o kra wo say e de eyi for ma Professor Yanka mo de ma wi. Omo so o say inferior education mo de ma wo no. Wow, can you imagine? 15 players to watch AFCON. Ya do mo ko so mo ko spectators ana. Oh, say ye de 23. Okay. Anyo munya no benya biabo. Obu a tournament no kono kwa won hye Jesse kra bo na ye wie to. Atobeje cash no. No beji. Jene de. It is o your footballer but sounds when you. Ah na bia. Say me ejuma wa hai. Okay. Na bia ya select about 25 journalists. Okay. Na ye do ma ko bia baby na obi a ye show na uni pankwan ya mana ye show ni do see hu the skills yes o club kra na ninje ye se ade nya ho ne ye hwe sika ne ye hwe ye buga ma botom na ne ye hwe se ni sika wo kwa wo ya hwe ni asama o sika ba ko na wanya bi mo na o ji cash no so dia be bo you see now o kai ba ku bia na ani mu ka che ye se omo wo camp no e wo abrochi on na technical directors ne ba ko say ai me dai no me ba be boso o say ai me ba be boso etimu ko site share sika no omo ntse ne benya na wa sha se kra the arrangement oh any ampa me mboni din there but obi so send message kese pa the money player of Black Stars wa kan budget na che no for the year obi ben no say ono no oye you know player and manager na oh enye manager anabusuani adamfo ni manager any budget no say won list so and a player no so assure no so mo nsure na sika ne de abin senti na mo sports for no ya mo say asumasi wo ball pa obenti obobo ade na coaching friend no and na coaching friend sa trick ni ya yate oh that be so manager na kamu fi mama girls ya all African games so Morocco afi mo se mo ante enu nye photo e dan mo anya hu de because girls no mo ni score mo de be ma o say you host to AFCON no Ghana yes and a film first stage okay according to no say host nation automatically on qualify. Okay. So because but I mean I feel say bad because you need defending champions. 2015 Ghana koji wo Congo Brazzaville. Okay. Me need team nukra na koye omuku omo no moji ye. Ebesi ye na kra mo sika kra biakem. Ayi ntu abini nyamo. Ba we mu de no de ya fa mo betimi ma fa mo betimi ajaibo. E be gu play mu de akwa akwa mo de mo nya ma ne sa. Ye wi a maka che say dynamism. Ye be show. Ye go. Yes, as you have sports and to us Emma Ghana fast lady can encore Emma this way chocolate drink or you do here no anyone any so she has sound special ice and a special drinks in na one more ebe chidom din near the sports no e dey atoaso e dey Emma Ghana for enano pay na ye di kan ya yen kopie mu e wo calf and from a bonny bi e bo eba e calf send ye Ghana ya te normalization e dey amaya ye hweso no e bia na e bi nso e besi e wo calf ni nyina de say nanse and CAF president Dr. Ahmad Yachino France na ene womo crucial press conference deputy general secretary Anthony Bafo of Ghana wono na wo ba be chair sa meeting na information urban HSA Fatima Samura our general secretary Emma FIFA wono na one champion for eden ABC no no wa hwe CAF ye football ye bo Africa no na wono ba be penny pa ediama CAF into one shot normalization na esi Ghana and other African countries no ABC CAF into mention no so we latest ever UTV Sports ye the Emma Ghana for enano pair HSA Fatima Samura our general secretary ma FIFA wono NM24 aboni din say won ba be hwe CAF so nemum confirmation no enyama na eba pe UTV Sports ye the ebema Ghana for enano pair crucial meeting bi so CAF as we happen
executive meeting enra womo anadwo desio mu na sa meeting ne ba so kafa womo edisan shey ultimate aba ye hwe nim se ene anope ya press conference kese pa ebe koso the headquarters of CAF no so Egypt the bepin bia no UTV Sports ye de ho update ebe ma Ghana for Fatima Samura our general secretary ma FIFA wono na epiemu executive meeting no se ba begina na wono ahwe CAF nsem enti we any latest eba ye de Ghana for ene anope Avian Danny name PM my Ghana World Cup winner Marcel Desailly enra oye on ade ba ko PM our James Camp prison our de achade kakra eko ema prisoners no what the football seminar toiletries food ni nyina what the ekoma James Camp prison eno Roman Ridge Roman Ridge ni nyina che prisoners no womo emfa enye womo enema kakra womo park na park no suofu na so prisoners no any ball pa into the balls any jerseys any sauce ho niema shin guard kakra the ekoma prisoners we Marcel Desailly World Cup winner Emma France na otimi anwas niema see the ekoma womo ni nyina le se womo emfa no mo entimi emfa emwa womo ho na enema enkoyi emfa emomo Marcel Desailly aso homani ejina na eno ane ne ebonkomo afa the Black Stars of Ghana ye busado say Ghana ye chances to say o see small kakra bi anyam na mekai Marcel Desailly eno kan mum was a tournament the expectation is nyina ebekoi enkanka via almo edipmu ewo CAF African Nations Cup Championship ebe shasie watchina. You know, in the previous African Cup of Nations, we were really hoping to win it because we were one of the favorites, and you can see nothing happened really.